umugisha ukomeye kumenya Yesu. Batwigishije mu keneye Kristo kugira ngo ubuzima buhinduke. Udume yakunda kutubwira akatubwira ngo guhinduka birashoboka kubera ko tubishobozwa n'uwabidusabye. Bwana sifiwe. Ugira umuntu ukwiriye gukeneye guhura na Yesu. Bimwe guhura na Yesu. Aramakuru murabusoma muri Bibiliya. Kwiriba Umusamariyakazi yahinze umushitsi yahuraga n'umuyuda muganiriza mbere kariri n'ubidasanzwe umuyuda kuvugana n'umusamari neza bahoraga bahanganye n'akara n'amakimbirane y'urudaca. Wari umwanya udasanzwe mu mibereho y'umugore, maze niba karushuko yamenyaga yuko agahuye n'umuyuguza, ahuye na Mesiya, imwakamunda kwifata biramugora, aza mu mudugudu asakuza bagenzi, uhuye na Mesiya, nimundeke nahuye na Mesiya, kandi guhura n'uwo Mesiya sibisanzwe, uwahuye na ahinduka musha. Atubwiye ngo umuntu wahuye na Mesiya ngo azarire abandi badahabarira, akiruka abandi bahagaze.